الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan ha Islam, alhamdulillah dari kita niyo ha zaman na to ini ramikyan amoy waktu pagpatumtum pia tumtumiha antara sin kita niyo magtawtay manghud. Insyaallah taala ha waktu ini long tayari guru na to amoy tiyawakan ko kain na supaya biya mga di malupasin waktu sing kita niyo insyaallah. Anjari yari siya bihaon amoy dimihil sim pengajian long ta yan mabasa niyo ha screen sin TV niyo timbangan sin pagpinturo jasad iban nyawa at iniya sa kaulaw subay siya ini Sibu in kaagi sing kita mag pinturo long ta atawa mag tukbal sing kapatot sin tiap-tiap daing haruan na sabot in jasad aun kapatot niya rikato namikyan niya walihan na to aun da sab kapatot niya rikato amin suway sa jahi tunay na to imparsukwan sin tiap-tiap hambuk daing kanila ruwa insyaallah taala waktu ini na yaring guru na to kalasa na mo in demihil sin pangadyan nito but malingkan ari na mo pabi ang mga ika tuwi in pangadyan mo na mo ataw maukab mawe akadya kami biya mga magpahati aun miabot mari longta pag maaroy sin family sinambok tay manghod biya kan sali alawad din kong in umol niya kapituan tagdua manjari in siya ini mianaw sin pitsa kawan tagpito sin December yaon ni maugdeng habay in siya yadto biya mga magbayad sinami in kurinti niya longta bay biyad to sek in kuan niya mianaw nagbayad naman jari sambil biya mga naungsitin in lokal piyak bayaran long tarito ha San Roque na kaya kuanan nila sin nakakadto nagbayad so makawa wala na siya nakabalik dahil sin pizza kauhan tagpituyad to pa ini ahli niya amo yan timbiya mga panawag-tawag na mo muna amin ginawabaran niya wang sa upama aun nakarurungog akto bihaon mapahati siya amoy in patawakon siya pa ini ahli niya insyaallah taala tawa mga kampung niya nakarungog singan niya ini sali alawad din kong doon na San Roque numol niya kapituan tag 2 tahon long ta mianaw ring habay sin pitsa kawan tag 7 sin December adlaw Jumaat manjari in siya ini long ta hawak to sin pagdaog niya ring habay in siya tulong ta imbadyo niya puti iban nagsa-short pants siya at ini amin mga pantalon long tahaw po yaon sarta iban sarok niya long ta ini bialo paragbos sarok hipalos yaon biad namin mga bangaon makakita kaniya nagbabadyo puti long ta iban naka-short pants sarta iban sarok niya sarok hipalos yaon na kalo-kalo imbya mga pagmaaroy sin kampung niya at tawa ahli niya ada kala biya mga longta na lupa siya sin amin labayan sindan mui amad to kalo mga kakampungan kabakayan makakita kaniya nando haan niyo bihan mga nagpapanaw tao bihad tuin biya mga ini sipat niya amuyad to mga katawtay manguran patawag ko muna rin. Iban longta na bang sopama aon makakita dain doon mga katawtay manguran na manjari ra tumawag kamo pa ini
kuan sin ni Daul Islam. Insyaallah taala na makabatok na siya pa ini kampung niya insyaallah subhanahu wa taala. Na manjari biya na sinagi longta in waktu ini suko siguro na to amon dimihil ka to sin pangadyan yan nakapipikit ha screen sin TV sin kita niyo longta yan ha Islam TV sa Mbuanga insyaallah subhanahu wa taala nari na ako magpalukay itukbal ko na in microphone pa ako na to kalasan wero na ruwing din kan Sheikh Mahir Gustaham wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasdain hasanglit iban puji pamahasud si mahatinggi Allah serta salawat iban salam papanghu na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban na pakalwalga niya iban pakasahabatan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala in pangadjian taniu hadis haupu amuin hadis ke riwayat Imam Muslim hal kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita niya inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. In hadis haupu adapun biya nasin agih ka tuan Zakaria Muhammad hinduun bang sadja in Muslim bandingun niya marayaw istadihun niya marayaw long tabihan pangadjian niya marayaw in hadis Masya Allah amo na ingguaan sin long ta maudu kaya butang doon high screen nyo yan in ini mga maastay manghud hadis hasupaya in tiap-tiap siulakan deng katutan niyo matimbang in bang biarin in pag long tabihan pagpinturo hajasad atau akan palabihun in pagpinturo hajasad atau akan dain ha nyawa in ini mga palanggungan na agama Islam bang mukitaw ni hadis sabunaltu din Allah subhanahu wa ta'ala gaita niya di niya aturun in jangang singkita niyo in dagbus singkita niyo adapun iban di raisab aturun in long tabihan in alta malengkan in aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan iban sin kakahinang singkita niyo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno biarin in pagpaham sin nasabot long tabihan hadis nasabot unin Allah ta'ala di na aturun in baran sin tiap-tiap siulangan di na aturun in alta bukun bihad to mga palanggungan na agama Islam ay inhati niya tumtuman niyo in ginhawa baran sin kita niyo ini di mo hikapag malaki hipagbansag pa Allah subhanahu wa ta'ala long mo malagwin baran ko mataudlong mo ya Allah alta ko maita sabab ingin hawabaran mo yan Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kay mo in alta yan alta piagbus kay mo sintuhan adapun in kitaon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in kakahinang sinanggaw baran mo kakahinang sin pangatayan mo kakahinang sin dila mo amo ini injakahan asabab yadto hati niya in tiap-tiap siulakan suway in baran niya ayaran niya
hatihan niya bangsaw pa mamaon in pag-exercise, subay siya mag-exercise. Bukon niya pasaran in baran niya. Bukon niya, di niya pakaunon in baran niya, adapon pakaunon niya. Sumagawa, suway kitaon, bang in baran, nagpalaggo siya yan, uno in karna niya. Uno in maksud, sin pangatayan niya, nagpareho sa sinbaran niya. Uno in hinang sin anggaw ta baran niya. Magaddakan haaturan sintuhan atawakan bukon. Insa kaula-ula mga falanggungan haa ka Islam, aon din ha mga manusya, upamahan niya, magpaon sila biyasin long tabang kaw na marin tahambuk hula. Long mukawaan mo in tao biya mga tax yaon. Bangaw magbisis kawaon sa babin niya ulam mo paghinang siya maslahat hilaam. Naing kamatauran subay na checkon niya in pangatayan niya, subay na checkon niya in kakahinang niya tungod sin bihaon pakaradyaan. In ginhawa baran sing kita niyo, Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari, papaayaran kato. Hati niya, subay ingkatan kidyot kuhibal. Sin ginhawa baran sing kita niyo, subay sadya siya magadha aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay sadya mapinturo siya maun, bang uno, hauno, jihari, hinangon, ato pahiwalon, in ginhawa baran sing kita niyo. In maksud, maita ka sa upama niya, hinang sinbaran, hatihan na yung pagtiar, biya mo simbaran mo yung jasad, suway mo pakaunon. Suway ka, amuin, magpakusog sinbaran mo, hambok na yung pagpakusog kanya, amo na, in kumaon ka, minum ka. Adapon biyay tarin doon, inalta, sa baturon sintuhan, may tayad to. Sabsira sabi nagdirihiridji ki, ada punin maksud. Pagka inalta yan, dihil kay mo sintuhan, kita on bang hauno, mukyawa inalta, bang hauno mo, kapag napakainalta, atin na hinang. Hinang da. Kakahinang da. Sin kita niyo. Kakahinang sinuno, kakahinang sindila, kakahinang sinanggaw ta baran, iwan kakahinang sin pangatayan. Amo ini subay jagahan sin aku iwan sin kamu bang insiya magadda ka haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin bukon. Adapun bang kita na sin kita ni ubat di na siya magad haaturan sin Tuhan magbalik kita magtuy mattu pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin kamatauran kawaon in alta sin tao pagubusyad to in agi in inihi pag hinang bihay ni project upama niya maghinang kita dan maghinang kita masjid maghinang kita school magkali kita tuwig aon wakto in mano siya in maksud niya yadto panagnan magukab siya long takupong maghinang siya masjid in masjid mapatindog siya halaw mahal nga long tabihan duang gatus ngaybo sumakawa tumaas na insin niya tumakawa mahinang siyang kamilyon sa babawon wakto mas mataas pa amuin ha mga sila pagtagon long ta constructor yaon mataod pa yung kawa niya bihad to contractors mga amin long tabihan ha contractors yaon amuin maghinang mag-implement aon wakto amuin mataas pa in kawa sin long tabihan at na marinta pagtagon biya long government employees iban amo iniin biya mga jumato dain ha project bihan mga ini mga palanggungan na ka mga Islam subay jagahan sin aku iban sin kamu hangkan naon wakto di sadya jumato in project magkangi sadya in kahalan sin tiap-tiap siyulakan maita sabab aun waktu in mataod pa makawa sin sila amo na in mga sila tao aun hambok grupo bihan paunahon niya in amin personal interest niya pagubos yad to yaon pa kumawa in tao naghinang long tamuas sa sayaon ato ha government yaon kumawa pa isab plus amo in long ta
mga private contractor siyaon kumawa day sab. Atin na mas labi mataod din ha pag-implement sin project. Pag-implement sin kakayna sa babyad to habihat to hantang nagpakansub kaw, nagparayaw kaw sin baran mo, sin tamungon mo, ada pun bang ingkiawa mo alta yad to, bukon siya magadha aturan sin Tuhan, wayroon da puspa idda niya. Nabang isab piyarayaw mo in baran mo, karena piya paagad mo siya aturan sin Tuhan, inyan umbul sa tuna, labi na marayaw, hatihan niya, suway ra isab, intao, kumaon siya marayaw, hatihan na complete nutrition, makaon niya, kumaon siya ista, kaunon, bukon sadya, agunon na yung kakausan niya, bang man, in siya yaon, makad, haaturan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In maksud, aun tao, long nebihan, pangit, aun waktu tao, itum, aun puti, aun pandakaw, malanjang, di na magkalagay ng Allah ta'ala, matukaw, paumalog ka patuhan mo ya Allah, yari ako, hansambuya ko, pasura ko surga. Subhanallah, di, ikaw aturun sintuhan na biyad to. Sa aturun, unuin na hinang mulukay mo hadunya. Iuno mo, in ginhawabaran mo yan, in jangang mo yan, in lupa mo yan, hawak tulukay mo hadunya. Unuin hinang activity sinbaran mo. Unuin kakahinang sindila mo. Unuin kakahinang sin pangatayan mo. Amuran, intong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangin kakahinang sin pangatayan, sindila, sinbaran mo, bat miyagad siya aturan sin Tuhan tong basan kau sin Allah ta'ala, pamarayaw, bangin mataod na hinang niya, bat nahinang sin pangatayan mo, sin long tadila mo, iban sin ginhawabaran mo, in kamatauran niya, dumugtol sadya, haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto siksaon kaw isab sin Tuhan. Bihad to mga palanggungan haaga may Islam. Yan ay Muslim, suway ray sab makasay, makusog in baran niya, pang maun sa rapat, suway ko mag-exercise, bihan, hasupay kumusog in baran mo. In tao, amuin long tawihan, di maghinang yan, uno itong basan kayo mo sintuhan. Uno itong bas ka, to bang kita nyo di maghinang. Na, in katanununo, muna bang ko maghinang, katanununo na kakahinang, bang ko mawaya da matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala, panagnaan suway ko magparat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Puwasin ikaw na marat saya na fa Allah ta'ala, iban parasul niya paagaman niya, bang inaramu yaon kataan. Nagparat saya na kaw fa Allah, faagama Islam, tuan, suway tuod sa wasa in pangatayan mo, maghinang sin pangahagad mo yaon. Huminang magparagbus sin pangahagad mo yaon. Hatihan niya, hasabab yaddo in Allah Ta'ala, inaturun, minsan nakautan, nagsasadak ka, mataod milyon, bilyon, pagsasadak ka mo, magpakita sa jatuy in kay mo, ba't sadya ko mawantog sinta o bukon sa wasa in pangatayan mo, bukon tulo sa ikhlas pa Allah Ta'ala in kakahinang mo, inyan, wayron da puspa idda niya. Da hindi, hadis na sabot, kariwayat sa Imam Muslim. Iban, mga palanggungan na agama Islam, puwasin pagparat saya mo, suway kau tuod tulus ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang magpractice sin pangahagad mo, magparagbus sin pangahagad mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman, yaon ha suratul Bayyinah, pagbasahong sin kamatauran. In kalakihan datuan, mga palanggungan na agama Islam, amura in tulus ikhlas, kakahinang sin pangatayan sin kita niyo. Bangsaw pa makimahagad na kaw. Pagubusyad to, ikhlas na in pangatayan mo. Bang isa bin kakahinang mo, wala mo piagad, habitikan, amin na panghindo,
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mayroon pus paida niya. Bangdain di hadis ini. Sa kaula-ula, inbaran sing kita niyo bangkaw na hinang pandak, na hinang kaw malanjang, na hinang kaw mangiusog, malingkat usog, uno na, mareho babae, malanjang babae, usog na ka ato babae, makayug na ka matambok, in kalagihan, na usal mo siya, pakabayaan sintuhan. At yan niya na, bangkaw babae magpakusog sinbara mo, mas labi makusog in tao, makusog inbaran, mas makusog sa pininang niya, makahinang siya. Bangkaw mga malamma na, mahunit day sa baka, tuhan, paginang in tao malamma. Sabab yadto mga palangkungan agama Islam in hadis ini kita niyo biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo papagmalakiha, ayaw mo pagbansaga, bat in ikaw marayaw usog, bat in ikaw mataod alta, malingkan may tain yadto bukon yadto basis in basis na doon marayaw ka usog, piyaagad mura ka ba in kakahinang mo yan, in anggaw takbaran mo yan, in kakahinang niya maun paaturan sintuhan. Namuyat yung kalagihan. Minsan dakan limingkat na usog, bangkaw di mugtul hakabayaan sin Allahu Ta'ala, hitilakbo dakaw paapinar ka jahannam. Sa babiyad to yung kalagihan kakahinang. Paagarun siya. Pagpakusog kita sinbaranta, kumaon kita marayaw. Dahil na mga pagkaon marayaw, min pagkaon halal. Kung kita magkaon, pasurun tadya pabaranta way widda, sababin tao makasay, in tao malamma, labi malingkatin tao makusugin baran. Amo ini mga palanggungan na agama Islam, nasabot na into, bang kita mabaya da matay, maing kakahinang sing kita, hatihan niya, puas ko magparat saya patuhan, suway kau tulus ikhlas pa Allahu Ta'ala, huminang sing kakahinang yaon, inhikatu niya suway siya magad haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakakahinang niya hakatan ununo pakaradyaan. Amuyad to mga palanggungan ha agama Islam in hadis lando in tampal na minsan pamataw din sin bang sa upama in pagkawa mo sin bukon siya limabay haaturan sin Tuhan ataw kan nakawa mo limabay siya aturan sin Tuhan pagubos kaya pagdihil mo kaya pag napakamubukon isab paaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala accountable da kaw haadlaw susungon paghukuman daing adlaw susungon in mga bihadto asabab yadto suway tuod matimbang marayaw sin tiap-tiap siyulakan sing kita niyo biya na sing kamatauran biya na sin agiku ng kamatauran long niya tumawang kita patao sumagawa mataod patuan in jumatu kanila dumatong kanila karaywan dahin padukaing biya na sinagi in biya di kato nakita niyo na bang unuin jimatu amuin timaod na yung kamiskin minsan pabiya rin pagigan nila long niya mataod na program bat hipagpudda sin poverty sa may nino ko may tayaon masi naman in poverty gaman nagtataas sabab karna hisiyo hindi mayatuan amuin mga sila tao asal naghinang doon hakawasa hikaruan niya amuin mga tao long tabihan aun group personal interest nila roon amo na ninji mato gaman nagtataod na in long tabihan na in miskin ha hula taniyo nabang insin kaya wa mo besaw pa ma kanda kato ni kawan mo tax sisin niya gaman pataso mo sampay sa magkamiskinan hangkan na sa aturan sin saraaw na aturan niya tuod nabangad siya mga ini na tunay siya maun pa kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapaagad tan yung kakainang tipakabayan sin Tuhan sumanyang in kauman sumanyang in kahalan sin kita niyo kitaan niyo na sabab sin long niya kamiskin sin tao kung nasan gaman na hinangan mo siya project biya sin mga paghinawon sin tao long niya dihilan na sila pagkaon biya sin na experience na mo di jimatuyo na katuan nagtatagat na sa dyan tao rin na maghibal matug sa jaway nagaman na kimangi amo ito pagyanon tumaod na in utang sin hula ta sampay apo tabiho na nasal utang pagubos yad to pukon hatyad to ingguan niya tumaod na in miskin
ubusyad to amuin long ta wayron na bukod na productive in tao. Nagtatangad na dyan ang lisuan. Ampain Allah Ta'ala imiyan lima takuluna mala taf'alun. Kakahinang. Uno itumbas kayo mo sintuhan bang kau rin maghinang. Lumuhan sambo ikaw, tumbasan kau sintuhan, may taisyo, ibaran mo nagpansam simbaran mo yan, bukod Allah Ta'ala. Nahangkan na sadto, maghinang. Kalagihan tabi o maghinang kita. Ayaw na kita tumakad. Maghinang kita. Nain bihaon, intao bang mo kitaon. Aong budget long niya, maghinang dihilan intao bihansin. Sa may nuinukaw, mahitain tao yun, din magkarayami sa pilatahon, masi-masi naman bihaon. Inagi, to alleviate the poverty. Sa di na magkarayan. May tagaman na hinang nalisuan, bukod na productive. Sa intao bihaon, subay siya hinduan, bang biarin maghinang. Maghinang yung kalakihan. Nabang yan kaya kulang-kulangan benin pagkawa altatawang ka na matod nag-smuggler biyaw nini. Sa mataw, ti maasong yung taxi, kita makapag-usaha. Nagaman na sab kimangi, pag-uusat to, mga sububihan na kato ni kawaan mo. Ando makaulong-ulong amin, hirihila tao naghinang, matupataw di maghinang. Ang painaka may Islam bukon biyat to. Masalih al-amma. Bangahon sin, doon ha, amin biyang biyarin ni Karayaw sin kauman. Nabiyarin ni Karayaw sin kauman. Bangin tao katando, naghinang. Di ka magka-problema. Nabiyarin sa paghinang sin tao. Natin, nasubayin kata namin project, bukon mataod pa ni buluon ta ni pabulsan ta niyo, then pag-implement. Aminin maksud niya. Naunson, di maya na kawing kata raayat, kimangi. Yung mga ini, mga palangwa na agama Islam, minsan natimagwin ba ita, jimangang kita malingkatin panamong ta, pag-ubusyad to, mataw din alta ta, bangin alta yan, kiyawa mo bukon haaturan sintuhan, di mo rin ni kapag iyan lang murit, ya Allah, matarin alta ko ini, waisan pus pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuinin maksud, sin hadis, at yan ay naturunan, bang hauno mo kiyawa, inalta mo yan. Hauno mo kaya pag napaka, inalta mo, amuratin bistahun. Bang miyagad siya aturan sintuan, sabihin rejik yan din Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naingkata nunun rejik din Allah subhanahu wa ta'ala, in bistahun din doon, hinang pagdihil kay mo sintuhan, bang hauno mo yusal. Hangkan na yaon in hadis, matarang, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Aw sabtaw maghinang, napakita kita. Bukon lang tabihan hinang, amuin tulus ikhlas sa wasa din ha pangatayan. Ang kanay umpiag akad, subay ra isab mag-akad, tuan in kakahinang sin pangatayan mo ini, tulus ikhlas siya subay fa Allah. Maghinang kau sin pakaradyan upaman ya nagsadak ka kau, karna inya andaakan sin Allahu Ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala siya dakhan min tao. Na insadak ka marayaw na. Long mo ikhlas ako. Sa ito ko mga naglalaki na nagtutu. Naghapos. May post niya. Yung kakahinang mo ito batal. Sabi yaon. Wa malikum. Biyata sa tao. Ibansing kakahinang niyo. Kakahinang sinanggaw takbaran. Kakahinang sindila. Kakahinang sin pangatayan. Amo ining kalakihan. Hadis haupo. Sumagawa. Biyada kita biyaitaan bangsa jadungdungan sing kita niyo, ayaw mo papagmalaki hakaku, mataw din alta mo. Ayaw mo papagmalaki hakaku, malingkat ka usog. Malingkan, inhi kapag malaki mura, in pangatayan mo yan. Magadda ha pinturo sintuhan, in kakahinang mo yan, miyagadda siya aturan sintuhan, kakahinang sinanggaw takbaran mo, iwan sin kabtangan mo, gimwa din hadila mo. Amo ini mga palanggungan agama Islam. Suway intiap-tiap siyulagan din kato taniw, jumaga sin pangatayan, iwan sin kakahinang sin tiap-tiap siyulagan. Asupaya di naman jumatu, amuin kamatauran biyaunin nagpaidda, amuin mga service provider, in nagpaida, amuin mga sila,
long tabihan administrators, yung mga nagpapaida, amin mga government employees, iwan sin mga contractors yaw. Ang painta o beneficiaries, way. Bangaw hanggat tos ngaybo, dumatong mga po ngaybo ramat to. Mayta, nakawa na sin mga yad to. Na, asubuhon da kita ni sinallahu ta'ala, hadlaw susumo. Amoy nin suwaitan nyo ayaran. Minsan na isab tumaw din alta-ta, minsan isabinday hindi sadya, mga jimato hawla ini, timaw na ng billionaire, mo pa impose mo billionaire bang kahalom ji. Ha, kato? Ubus bisa raw pa kausin taw mangi. Nabiyari ni nadlaw mahuli. Sabkar na wala miya kada aturan sin sarasin mano siya. Nabiyari na bang wala miya kada aturan sarasin Tuhan. Na amoy ni ayaran sing kita niyo. Waktu aja ini. Di lang kita ni waktu hinang mo. Biasing kapuli na magbalik. Sampai padlaw kiyama. Sumakay nadlaw yato na record. Amuyat tin sumaksi kay mo sinihinang mo kahapon. Di ikaw maka-deny, di mo along tabihan lang mo way rabat tuway na. Di. Ang kanay sab kopyarahan dua malaikat. Tapang hakadsing kita nila supaya maglukising kakahinang. Ikasulat, hingkatan sing kakahinang sing kita niyo. Mga palang kung anaa ka may Islam, muna subay ingkatan uno pakaradyaan sing kita niyo, subay sadya makad aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangsaw pa masimiha na siya subay kita niyo magbalik asal nabihaning kahalan subay magbalik kita niyo mong pasarain mano siya tiap-tiap anang kapuadam magkasa magkalong na ayaw na kita tumakad pa konsum tumagna na bihaon subay yung kamatawra sabdeng kato bukon jumaka na sadya sing kaaywan sing katay manghuran bukon yung kamatawran deng kato amuin tumbi kat tumari limot kat tumari na sadya adapon maghinang kita sinhinang marayaw. Ikabtang time kabtangan marayaw. Atura ba hinang sintay manghud mo maraywat mo kaupihan. Ayaw ko mga katod sinhinang mangi amoy atin palagom mo ang pamoy kanat pakaibanan. Amoy ni kamatauran subay lanuan subay matarbiya sing kita niyo mapinturo sing kita niyo indila tanyo mapaagad pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atura in hinang mo kasaan mo asupaya di na kau makajaga sing kasaan sin manu siya katan ini asupaya mapinturo sin tiap-tiap siulakan ding katu tanyo mapaakad maun in pagpinturo aten pinturuon tanyo pakasayon tanin baran tanyo pakaunon tanyo sin halal pakaunon tanyo sayo kita niyo magkuripot minsan dakman pabaran tanyo magtamong ko marayaw yan pang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagabo kun extravagance amin sobra-sobra na yun ten namin kalalakihan mo bukon mo kalagihan kasobra na bihan pagwusya tubukon pa limaway din hamarayaw amuyad to mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala magmap kamo bangbi mga nakahaba hadis hawpo sa amuyad to banggit na mabaya magtimbang bangbi rin pagbalance sin amoy pagpinturo sin jasad iwan sin nyawa sin kita niyo adlaw susungon mo kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala mangarap kita niyo at least long simbahasa ang galis long nebihan komportable ka umalo patuhan mo sabab karna iyakad mo sa jengkatan aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban miyakad ka hapamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli mamayda ko kaniyo halapag kasi iban lasa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mo akam Islam, alhamdulillah yadto na in pangadjian na doon kaya tukpal siguro na to amoy in long tapag ayad sin ginhawawaran iban sin nyawalihan karna in ini naghambok-hambok sila riha dunya adlaw akhirat maghambok na sila na Soviet to ayaw na to ini timpangon in parkala sin sila ruwa insyaallah ta'ala ini mapapatok na to in piyaghambukan sin dua ini insyaallah sampai in kita niyo mangarap padarat sin Tuhan Rabbul Alamin na hari pa kami makapamaid balikan ko in biya mga pahati kainayad to tungod pahambok tay manghod biya kansali lawad din kong amuin long ta wala nakabatok minoy pa ahli niya dahil sin adlaw Jumaat palimaway sin December yadto December 27 sampai pa adlaw ini masipal alawag sin kampung niya atawa ahli niya
na siuso ka mo nakakita ataw piaglanggal niyo na ka insya ini dahan yung magbisara yan in kakunan natod siya sin ahli niya na sarta bihan mang sa upama ini di siya makabaita kanyo bang haunuin lokal yari in ni Daul Islam hababa sin Amil Tower insyaallah subhanahu wa ta'ala bang niyo kami mapahati insyaallah makabatok na siya pa ini ahli niya na manjari in siya yan maluhay kakilahan biya na sinagising kami hawak to sing kanaog niya ring habay niya in siya nagbabadyo puti iban nagsishort pan salta iban sarok niya palos long niya bihan biya biya kwan sin palos yaon ini sarok sin palos yaon na insyaallah ta'ala tawa habihad to na insipat niya na asubuhon niyo bihan mang siya rin diin supaya makabalik siya pa ahli niya na rin doon ha San Roque iban biya mga naasubo in ini bayaran niya sin ini electric bill niya na imbayta doon hati niya in siya nakabayad hawak to sumakawa ubos niya nagbayad wala na siya nakabalik pa ahli niya ring sin pizza kawan tagpito sin bulan December sampai pa adlaw ini na may amay long ta mga katotay manghuran siyo biya mga naka ini kita kaniya na amuin kakunahan na to siya sin ahli niya na manjari long tarito natin mubto bimbiya mga programa sing kami salam doa pa mga katotay manghuran amin imaalop hawak to biha unini salam doa pa mga kakuruhan sing kita niyo rendi ha lauman sin Sambuanga ini labi-labi na yung mga sila amoy in laong ta lamod dahin di magdihil pangadjian katantan na di na ako magsabot sing kangan-nganan sumakawa labi ra kamukataan halom sin pangatayan sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kanyo kataan sampay maun pa mga katawtay manguran long ta amoy nakalayo na mga kahulahulaan nakalayo na rin di ha amin ginlupaan sin kita niyo hula malayo Saudi Arabia Kuwait Qatar ini Dubai Abu Dhabi Malaysia Indonesia Brunei iban na si mga ini lupa suglong tawi-tawi iban sin Basilan mga sila amin biya mga nagkikita sin programa sing kita niyo salam doa kanyo katantan na damikian labin na tuod mga sila amin pindua sin programa sin ni Daul Islam amoy in wala nagbati laol ti matabang hasupaya sadya dumakan in programa sing kita niyo na salam doa kanyo katantan mga katawtay manghuran kama Islam na manjari balik ko paguro na to in panghindua along ta magkhatam sin programa na to dumyan insyaallah ta'ala falyatafaddal shaykhan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم احفظنا يا الله اللهم احفظنا يا الله اللهم احفظنا يا الله اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا الله يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.